Mill-Music Exchange Camp organizzat mill-PBS f'ġimgħa issa jkunu ġew prodotti 60 kanzunetta, 10 minnhom għat-tfal, billi din is-sena il-camp kien miftuħ mhux biss għal kantanti stabbiliti u oħrajn ġodda, iżda anki għat-tfal. Lejre Gocci Angel, l-awtriċi tal-kanzunetta Loop li din is-sena rappreżentat lil Malta fil-Eurovision Song Contest f'Malmö, irreġgħet daħlet b'ruħha u b'ġisimha għal din l-opportunità. Really wanted to come again and we made so many friends. The vibe was really good. Malta is a beautiful country to write songs in, and we didn't want to lose the opportunity. Mis-sena l-oħra, Lejre notat li l-livell kompla jiġi rfinut. But every single artist that I've been with, they've been incredibly talented, incredible voices. Għal Kristina Magrin min-naħa l-oħra din kienet l-ewwel esperjenza tagħha fil-camp. Esperjenza għax Malta ma tantx sfortunatament għandna ċans biex nikkollaboraw ma' ħafna kittiba oħra u producers oħra u ovvjament dejjem tajjeb li jkollok il-perspettiva ta' xi ħadd barrani. Is-sodisfatt bl-esperjenza tiegħu fil-camp anke Matteo De Pares li wkoll ta' semu fih għall-ewwel darba. Dejjem tajjeb li ikollok dik l-opportunità biex tagħmel kuntatti ġodda, speċjalment ma' nies minn barra minn Malta. Inħoss li din l-esperjenza hija tajba ħafna l-artisti Maltin biex jitalmu jaħdmu b'mod ġdid, jitalmu jaħdmu ma' nies differenti. Dan l-eżerċizzju reġa' sar għat-tieni darba konsekuttiva bilan li l-kantanti, awturi u kompożituri Maltin jikkollaboraw m'esperti lokali jew barranin biex ifasslu kanzunetti oriġinali u li bihom jistgħu jieħdu sem festivals, inkluż il-Malta Eurovision Song Contest. Is-sibt filgħodu żar spazju kreattiv il-Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali, Owen Bonnici. Bis-saħħa ta' sinerġija bejn il-PBS u spazju kreattiv qegħdin jiġu prodotti diski li jistgħu jistgħu ma jintużawx għal Malta Song ta' sena d-dieħla, però l-iktar importanti minn hekk huwa li l-artisti Maltin qed jitħalltu ma' kompożituri, mużiċisti u anke nies mis-settur l-industrija tal-arti u tal-mużika minn barra minn Malta. Dan huwa kollu pożittiv. Il-Music Exchange Camp jintemm il-ħadd. Din is-sena applikaw 138 kantant, kantanta u gruppi u nataw anki lectures b'xejn għal pubbliku ġenerali.